als grant review die we in het SNS. Alles kan zeggen officieel voor zo'n slag. Ja, dus dat moet je speciaal voor zo'n studenten en dus bovendien, nog meer dan die studenten in het SNS, ons collega dan welkom bovendien. Well, mainit na sabing celebrar eigenlijk toen ik graduado ng kunang slag eigenlijk. Dus ons karas momento aqui uno special panang kami de kuno sa bahay lista kunang number panang wak oficialmente kay kumaslag. Dus zijn na sa ayo momento kunang iyamata un bilang tami para asina the spotlight panang wak. Hey, ang magradua mitang presente. Dus zijn nos karas ito idea aqui uno special panang pasina ko nang posindi na mes como echt graduado ng nos futuro nurses ng of nos futuro sociale werkster ng nos futuro apotheker ng dus is het eigenlijk dus mainda in corto que nos trabaja sa mainda. Well, nos estamos orgullosos sobre nos ting total de 59% estudiantes aslag aquí. Dus kuda basta halto kuda un total ongeveer die 84 estudianten. Dus partij in differente opleiding, dus nog niet opleiding apotheker, dus niet opleiding verpleging, verzorging en welzijn. Dus zijn ons 4 opleidingen als unit SNS, en die percentage dat ik met jullie heb, kuaslag aanjagen. Sim, não, mas manima bisa, nós estamos echt orgulhosos dos estudiantes. Nós estamos aqui nos futuro nurses que trabalham no hospital, nos futuro trabalhador social que trabalham em área social, de diferentes stichtingen. Estamos nos apothekers que trabalham de botica que ajudam nas comunidades para ordenar buscar remédio, dus na tijd presente para atender para baling. E estamos nos verzorgende nang que trabalham na casa de nos biel of na casa de ja, ono que não verpleeg, não verzorgende com mestre de ajuda aqui. Dus we zijn nos orgulhosos e contentos de turnos estudiando com a grada aula. Mas sobre nanta nos futuro, nanta ajuda nos também dingen área na aqui. Zijn er dos die nos opleiden mais mais popular também com os mesteiros e também dus nos encorajar a comunidade for estudiantes na que acabando na mafo of de have bem se que nos na EP para estudar de rango de celebrar o serviço mas nos mesteiros de mais de profissional de área de nursing de área de trabalhador social de área de apotheker dus nos mesteiros mais de na aqui dus nos encorajar os estudiantes para quer bem estudar de richting aqui of que dat twijfel toch passa se que nós buscar informação passa nós como docente explicava mais disso aqui na e vamos ver onde é o futuro nursing para o hospital of de área na que a mesa de ser de trabalhar de serviço.